Kanyang laki din! Ay, Oscar. Oscar, Apay manang. di mo laki sayanan day talabay mo. Mulmuleng lang ang mulaktan day ta ulo ti manok di tapinggan mo. Palpalamiisag pa'y lang manang. Tanagpurot da ito inapoy kundi ko ngayon dasal mo. Kasla na unag ti pampanunuto ma. Pampanunutot nga rin nila ni manang. Asino alane? Yay balasang anam-am mo kaya kasaran. Lamin ano kayo sana. Nagpintas manang. Kayat mo asawan, agayat kan. Ayat ka din da ito amarikrik-nak manang. Ay na, sigurado nga ayat day tan ading ko. No talaga akayat mo day jay abalasang. Ay katarma ma. Day tati parikot ko manang. Tajak amo ti agaran. Day takot nga min, taday talagar din mo, tas asikaswal. Kasano ti agaran maya manang. Ay kat mapan mo pasyaran ijay balay da. Namnay, no mapan ka agpasyar, nasken mat nga rod nga agporma ka. Agdigos ka mat kan agbangbang luka. Ay, day talaga yan. Sige manang, papan ko pa siya rin, hindi pa na ila. Naglawa man nila iti minulaam iti kamote Sigurado adakkel man ti paglakwam dito Adda man ang ibang kukong. Day tamat lagi bang bangkon ti aramidam. Mga sawa kan Tapno adda pang usaram iti kwartam nga ibang bangkom. Agaram ngaruring. Armamon nila ni akras mo? Ay kituin Talagang armong. Iturturod mo na. Mariknak namin nga pitik-pitik ti puso. No kaya't mo akit kadwain ka nga garam. Mapaling ayam ti kasita pare. Una, ura ijayak lang rawal. Pampapigsa iti pakinakam mo Sige man nga rin. Kadwain na kindan mapanak agaran. Tani, kaputado ti umay agaram kan ka. Pinagpila kita Jerwar. Ay katuwanin amanong, tajakmot ida mapaggigiddan asangwan. At dapay kayam dagiti naggapoy di kabang ibang barangay. Jak amo, no asino ti pilyak kadakwada. Ay, siyak ti agbilay. Ne, anyalaki din ayan ni nanang nakisampitaw ka manan ako nak. Kasano ko maasika ti agpili. Kat nila ni ti makiayan ayat. Ay, saan amabalain basta-basta ti pakiasawaan nila ning anak kao? Nanang, pasig natataraki dagiti nakapila nga umay agaram kin nila ni. Apay, basta natarakay, nagpintasan nila ni akapsat na makiasawa laang itinatarakay. Anya ayat ti kayat mo akalidad ti lalaki apakiasawaan nila ni nanang. Ay katsiyempre daytay mat adda kwarta na no saan a kwarta, rombang analawat ti dagana. Kumusta ti panang pasyar mo kinila ni Idirabe Oscar? Nagado kami magayang mag-aram ingkwa naman. Gagangay balasang gayang. Sapay nagtatayag dagiti karibal ko. Nagbabakid da. Dapay parabasa. Kat si Kangay? Tang-tangating nga ida. Nagbasitak lang para kadakwada. Kidag-kidagandak lang. Nagpipigsa na. Anya ti panagkunam di tabagin, Oscar? Basitak lang arudan. Nangisitak pa'y. Ugar-gar ti bukong. Sarang pa'y nagiti lapayag ko. Nagbasi. Ay naading ko. Inuyaw mo maninday tabagim ako na. No si Bibiyag kumapay dagiti naganak na. Sigurado nga tanda ka. Gapo iti panang tagtagibasit mo di tabagim. Yak sa ito na yun. Ti agar, mana. Siya nakmut apampansinan nila ni. Oray ni nanang nangagbanbanday. Di nakpanpansinan. Ordinaryo lang abro. Mapanak makitsin da inton madamdama. Adda ka di ipagatang mo. Ay, aman manang. Badaw, sapatos, apagaran mo. Oray sa anang. Yakon kaya't ti mapan agaran. Ay,
amukon. Igatangan kay tibang banglaw. Awan niya ngay lanay. Adda ka din napila im kadagiti agar-aram kan ka. Agpilpili akpay laeng, nanang. Laglagi pam aje pilyaw. Naskan nga do ti kwartana. Jay adda ornong na iti bangkaw. Wano saan, jay nalawat ti dagana. Adda ka di matikas ta alalaki ita apanawan, nanang. Ay katadda ah. Apay kay din ngawan. Kat dagiti mo't agar-aram kanyak. Kat pasig mo't nagpupurmada. Nagpupugi kan nagtatayag da. Ay saus, saan adagita ti pilyaw? Nanang, siyak ti makiasawa. Saan ada kayo? Ay saus, agregat to ti biyag mo. No saan ka analaing ngagpilay. Tapos man ti pa nagmulam iti kamuti ah. Pare Oscar. Ang yaman nakta, imay nagtinulungan na nagmula. Sa nabalay tatangda ng kamay, paray. Ay karumbang lang ah. Tadamot pagload ko no madamdama. Oscar! Ay, Nimat manang mo dayta. Anya day ingat nga to na. ay, Jaysa, ginatang na para kanyak, paray. Nakagatang ako ni Tibang Banglaw. Ay sus, dayta ti kasapulan pare. Tapno kayat na kanila na eh. Ay, kung naimo ni manang, tila gatangin na. Oh, amom numaangot nila ni daytoy. Ay so, sigurado asumbatan na kan. Ayun ngagpay pare. Hey, padasong dayta. Agbangbanglo ka mo ta. Ha? Nangina, ti pinanggatan ko iti daytoy abang Banglaw. Iso anas ken nga usaram inton rabi amapan mo pa siyaran nila ne. Ha? Ay, masapol nga usaran pare Oscar. Ay, Kita ang day, imay pa intulod ni manang mo dito pagmulmulaan tayo ti kamuti. Pinagtugaw ko dagiti agar-aram kinilanay. Tapno sa gaysada ang maibagada tirik nadakan ko na. Makapili mo't siguro nila ni kadagiti agar-aram kan kwa na. Sapay ko maa? Ano, anya day jay maangot ko. Maangot mo matgayam timang angot ko nanang. Agat binalitungag mo't akamutay. Wan nga rod nanang. Mang angot ko matdayta. Agoray ka man, tadamaga kadagiti agar-aram kin nilanay. No asino kadakwada tinagitugot iti binalitungag akamutay. Ay sus, nanang di ka na mabain. Awan lati di ka damdamagan. Pagbay na kumangay, dakas ayat agdaban. kumaya mamit agarang lanay. Kunak man no adala kinadwaam nga umay agaram. Ah, siya gayam ni Oscar. Asinaw kada kayo tinagbalon iti binalitungag akamutay. Ha? Anyamad ni nanang. Kunak no anya itayon ti umayo ibaga day talagayam. Ay katsibri at dagayang maangot ko nga agat binalitungag akamutay. Juan. Ay sos, agbalon kayo lang arudan, binalitungag paimot akamutay. Diyay mo't kumasabong Ay, nana, sakti agat binalitungag. Anya, sika. Di, pabanglok da jay, nanang. Ay unay mo't day tapabanglaw. No adda pa'y planom nga umay agarom kin nilanay. Saan monton nga usaran day tapabanglaw. Tadyak kaya, tiangot na, Awan latta. Ad dami na lasak. Gapoy ti dayja, pabanglo, ginatang ni manang kam. Pare, saan ka ko mga agsaw iti kasta? Ay, yakong kaya ti agarin. Ay sus, sumuko kan? Para lang iti dayja na pasamak? Anya para lang dayja. Pero niya na ibabainak pare. Ay sus, ituloy mo lang tatiagaran pare. Isardeng kaun pare. Na, kahit anyangin nga rin ti planom. Aglak-lakayak langin ang barong. Ay sus, kasi ka pare,
No mainayon ka kadagiti 5 kay abaraw dito lugar tayo. Saan lang matasya ka? Uray si ka? Aglaklakay ka mo. Abaraw. Oo, nagkunakan ka. Saus, awan plano nga aglakay abaraw niya. Mga sawa ka, no isutikayat mo, paray. Tasya, talaga nga isaradang konti agaray. Bye-bye akaw. Kuna ginaggatangak anabang luday toy. Apay ngay nga agat binalitong agmat gayam ti angot na. Mababainak manang. Ay, inak apaan ni inton bigat ginaggatangak iti dayto abang banglaw. Ipungot-pungot ko kalpasan apag sasawa. Ay, saanin manang. Apay-pay lang nga ramidam daytay. Tapno makaibalis ta iti inaramid da, apanang pabainkan ka. Bye-bye amon manang, kunak manang. Kat, papanam ngay. Mapanak man nagmulay ti kamuti ah. Sulangan ti ramidam manang. Agmulak iti kamuti, naging gaaglakayak. San kan nga garam? May amon manang, aglaklakayak lang na baraw. Ay na, awanan ati mangiwaras iti pulita yun no kasta. Apay, napanan ni Manong Mau. Ay, jak mo nagpadaya mat itay, nanang. Kunak ka mapan na aradwan isang kabasit adagatayaw. Tapno mulaan na. Hindi naman ang aramidang. Napanmanan na ki basketball, nanang. Ay saus, ang malmalum man ijayan. Ang padpadadalakin ni tatang mo. Gungot kayo manan. Ni tatang mo, ang malmalum ijay kantina amakin in istorya. Noan niya latis istoryaan da. Di mo lamay ibusanan. Ay, nagatidog man ang tilitan niya yun, nanang. Ay na, agpay sumati magbagak. Katnimot manong mo, agmalmalum ijay basketbolan. Imbag kuma, no damayawid na akwarta. Iswasi kalanay, pilyam ti pakiasawaam. Jay nagagag, kan nalawa ti dagana ti pilyam. Awanan ti kasta itaapanawan, nanang. Napurma, kang gwapo, ti uso itaapanawan. Day tala makibas basketball ter aramidom. Di ka pa'y nagaradaw. Nagbasit lang aruden adaga. Di mo pa'y masango amulaan. Jesus! Basta makiasawa nila ni itinagagay, ken baknang akaskin ni Oscar, saan na masapol nga agar-arado akpay laeng. Anya, Sino na itang nga, Oscar? Ken may sakadag iti agar-aram ken ka. adabak na ngagar-aram kin nila nay. At dananang, jengay ko na mga agat binalitungag. Ha? Oscar, tinagan na dayjay? Baknang? Kasanoan na ibagam abaknang? Kit no iso titungtungan mi ijay basketbolan ni tay. Nalawa ka no gayam ti daga at tinawid na kadagiti naganak na. Ikta-iktarya ka no. Oh, nangagmaw lanay. Nalawa ka no ti pagmulmulaan na iti kamuti. Dakal ka no ti kwarta na ijay bangko. Oh, nangagmumanan lanay. Nangag ko amin, nanang. Apay, tulungak ayakas kada kayo. Angam gapo iti pa nang pabain mo ken ko nanang. Ay sos, amang ano saanan nga umayagaram. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agak binalitungag. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agak binalitungag. Apay, panang pabain ayamot ti kasjay. Sos, naglaing kayong tumad ngamin amang pabain. Iso ang makiasawa langin nila ni itinapurma ken guwapo. Ay, Jack kayat. Jack itulok dita. Dayjay nga Oscar ti kayat ko apakiasawaan na. Nalpas ti tungtungan. Sus, anya lakit di ngaminin ayan ni nanang. Di ka lakit ngamin tantanangan ti ibagbagam. Basta nalpas ti tungtungan. Period.
Manang, pudno ayaman ang dan kayo iti agkali iti kamote? Saan mo ka di anak kasarita ni Oscar? Ay sus, kitno agpaspasanaang mo iti kalapaw na, iti garden na, manang. Apay ngay. Ay, ang mga no dahi pa ng pabain ni nanang nilanikan ko ana Bagbagaan man di agayem mo. Lab na talaga nila ni manang. Ingka kasarita iti kalkalapaw na. Tadamagam, numanangdan iti agkali iti kamote amula na. Ay katun na, tagayabak iti agkali amatangdanan. Nagsukat ka na. Agpapintas ka. Tabapan ka makikali iti kamutay. Anya? Siak? Agkali iti kamote? Agpasiksi ka. Tapno makita na ka ni Oscar. Apay dito'y sandal nga dati heels na. Katusar ma. Usarak? Ama pan agkali iti kamote? Agminiskirt ka. Nya kayo matan nanang, tira ibagbagayo. Agam amangaw kayong samatan. Ay sao, surutom ti bagbagaklanay. Saan ka nga kapoy-kapag? Man-manong tikas kin Oscar. Nagadudag iti kayat na matangdanan nga agkali iti kamote, pare Oscar. Pagkalyam ida, tangdanak ida, paray. Yung timas na, puro matbabakit. Ha? Ay nanine, pare. Adda sumunga da kas labalasang. Kita am na Di naman angawin iti kasda, paray. Ay kita am namin ang angawan kaya mo. Ha? Kaslamot nila ni dayta, paray. Ay sus, isong agpaisaw. Nakahils ka nakaminiskirt nga umay agkali iti kamutay. Ay sus! Saan ka nagkali iti kamote, lani? Tadyak ipalubos nagkali ka. Ha? Kat? Anya nga iti aramida? Dito'y kalangan abay ka. Istorya talat ka. Sigaman, no day tati kayat mo. Awang namin ti istorya. Ay kat, siya kun Ha? Binastid na mo ito. Saan ka binasted, Oscar? Ha? Saan? Si kamot ngamin, hindi pinabain na ni nanang. Saan ka na nagsubsubli iji balay? Amom ka di, nga inururay ka? Pinadpadaanan na kamot laang ni nanang. Tapay ka nuway. Di ka pa'y lamakadlaw mat. Karagiti amin ang nagar-aram kanyak. Sika, ti type ko. Ay na, nakaragragsak tirik na kanakang iti dayta. Lanay. Uray ni nanang ko. Si kamot ti kayat na, para kanyak. Ay, agkasarta nga roda yung lanay. Saan ka napapayagan ba? Agkasartan. Bueno, papagayam. Itan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Pare tasyo mateta masabat ko. Naggapuan na nga ta. Pare Ador, naimbag nga oras mao. Naggapuan pare. Ijay balay da pare pidreng paray. Kat, apay nga rod adito itinagnaam. Wen paray, tas asitig dito adalan. Iso nag-shortcutak mo na. Aya, Sige paray, innakaon. ti loko a tao. Ti amuna nga ta. Kat mamatiak iti imbagana. Imposible!
Anay ko! Apay ti kunam, jak amo alimod kayo nga agkit-kita kini Paritasyo. Amo ka! Dito'y anaggapo ni Paritasyo itay. Isumot lagayam akong di bang banglo ka kanayon. Ay na, Ador! Ang mga nudyak makapagtapalkan ka, katukulak ta dorim! Ampang kakit di ababaya. At dala nga rin asawam, agsapol ka pa langit ti sabale. Kababain ka launay iti kasta nga ibagbagam, Ador! Sikati ka babain! Gaputaglan lalaki ka! Apay alimidam tabangir at pingping mo, Benita. Kimaro man ang titililing ni Ador, nanang. Tililing nga. Ago yung ti anak yun, nanang. Ay. Di ka man agsao iti kasta, Benita. Talimpyo di anak ko. Amangan no si kati adda bulan-bulanan na. Iso adi kay agkinkin naawatan iti anak ko. Diyak kayat nga oray da kayo akatugangak. Kat saan tayo nga agkinaawatan, nanang. Iso apang nga asiyo ka di Bagbagaan nyo ti anak yun. Nga ilimpyo na kumati panunot na. Ampang ka talaga babayan niya, Benita. Nagbayag kayo agsasarita kini Paritasyo. Abay, isuksukat na kon kini Paritasyo. Ador, tinagsaritaan mi kan ni Paritasyo, kat mangipanak kano iti 10 kilo at tilapia iji balayda, inton Sabado. Ngamen, birthday ja inauna nga anak na. Ituno da kano. Nga ta? Kasta nga ta tinagsaritaan nyo? Kasla sa anak ang mamati? Kasla kayat nakantupay nga agkan iti lips to lips iti daydi agundaway. Ay na, apay ka di akasta ka, Ador. Ay, una yan ay ha. No amukla ko mga adagayam tililing mo. Sa anak ko maanak asawakin ka. Hoy, ti saludsod ko tisong bata ma. Anya tinagsaritaan nyo kini Paritasyo. Wenno, napan kayo iti kalidaan, kat ijay kayo ang naglips to lips. Ay, anya lakit din aya. Anya lakit din aya. No kayat mo anasaya ati panaglangenta, saya atam bet ngarod ti karaw mo. Ay na, Benita, nasingpat ti anak ko. Ngam no demon kayat, ay alaa, nasaysaya at no sinaamon, ngam tilipliputam. Ha? Uray ka dida kayo, nanang, kat mamati kayo nga damadi nga aramid ko? Ha? Jak amukan ka Ay na, nanang, apay ngay akasta. Pangasiyo tadiyo kanunungan ni Ador. Adda aya na panagnakan nyo nga adda lalaki. Ay, jak amukan ka. Basta tayo nakunakon, Benita. No naumakan iti anak ko, agsina kayo langan, ngem iti liplipotam. Dayjay ni Benita. Nakatakder iti ayan tila ko na. Amuket. Adda urayin na. Nang runa tatalangkyaw at talangkyaw. Asino nga tatipadpadaanan na? Paliiwak man anaimbag? Amuket! Adda lalaki ni Benita! Benita, asino jay lalaki a kinasarita mi jay palengke? Lalaki nga? Isumat lagayam makayat mo pumanawak iti day di agundaway. Tadagayam urayam a lalakim.
Ha? Ampang ka talaga, babae! Anya lakit din aya ador. Dahil talagim imon ti aramidam. At may sumat ka rin! Ibagam lang nga, nung naumakan kanyak, tagsinatan, binita! Sumardang kanador. Napanugak. Iso dinak busitan. Kat, anya kumati aramidam? Ay, talaga atong paan ka. Padasa ma! Amigo, tinungpanak magagpensyon. Awanan ti panagayat mo kanyak, binita! Iya dayo mon tarupam ador. Tatalagaan na uma kundi ta pa nagrupropam. Nanang, patiguan kayo iti sinigang abangos. Ado day ti linutok, iso nga umay kayo para manan. Tako na ni tatang, asipod pa'y kat paborito yu kano ti sinigang abangos. Apay ko mga ibagana ti kasta. Kasano nga mo na kasta ti paboritok. Jakman ammo, basta kasta mati ko nana. Oh, adtoy, idisok ti lamisaan nyo nanang. Kani, napudot. Oh, aday ta. Nanang, apay ano agsasaw ni tatang? Kat kasla nabayagan niya agam ammo kayo. Jakman ammo iti day alaklakayan. Idinto ta jakmat ammo. Ammo nakit din. Alang aro din nanang. Inakon, tinak pa aglaba. O sige, agyaman ak iti impadigom binita. Anya nga min aya, ti diyo pagkinkin na awatan nga agasawa, binita. Kasla iti sigud tatang. Jay laagim imon ter aramiden na, makauma. Ay, amangan mo't nga may, no damot aramid mo. Ay natatang, awan mading aramideg. Aglaklako aklaang mo't iti tiyendaan iti ikan. Kahit, apay nga rod nga imon ni Ador. Kasta na nga rod. Inton kwan, isublikon kaninanang na. Agsina kayo. Katuan na. Ay, madi anak ko. Anya kay lakit din aya. Makauma nga minti kinaman nangimon na. Di ka ngamin papintas anak ko. Kita ang manday ta. Nakapunggos ka pa'y, sakit bagbagay mo launay. Ay natatang, basta awan mading aramid ko. Ikagumaan yung nga ornusan ti parikot yaw, anak ko. May mayat matlaeng, no naragsak kayo. Kasarita yung man ni abalayan nyo, tatang. Tabagbagaan na di anak na. Ngamin, makauma talaga. Kastoy ngamin, ti parikot, ti anak ko, iti anak mo. Abalayan ko pintas. Nga niya, abalayan alaad. Kastampay laide, nga aging ita, Helen. Nalaki din. Ibaga mo ti kayat mo nga ibaga, tapumanaw kan. Bala, ibagak nga ruden. Kastoy dayta. Manangimon ngamin ni Ador. Isuaka na yun da, nga agapa. Ha? Bagbagam kit di ti anak mo taamangan no ada aramid na. Imposible ba't nga agimon ti anak ko, nga awan makagapaw. Awan nga rod aramid ti anak ko. Kat, apay nga ron nga agimimon ti anak ko, no awan aramid ti anak mo, ha? Alaman? Nga kwa, saan ka nga agungat Tanasaya at matipan na kisarita kan ka abalayan. Ay, rumwar kan di ti balay ko, no awanan ti ibagampay. Anya kalakit din aya abalayan. Sa anak mo't amakiap-apaking kakay. Ay, ingkan! Jak kayat makita ti panagropropam. Amum ka day, aday tatijak na gustuan kan ka, ididata ti agayan ayat. Ha? Isu nga intarayan ka iday, tanagalas ti ugalim. Ay, awan amok ni ta ibagbagam.
Agayan ayat asasawam. Di mon ilibak pa Helen. Taagayan ayat ta iday. Ngam saan ta nagkatuluyan, tatim marayakit nga rod. Tajak ngamin kayat ti ugalem. Taungat ka nga ungat. Ay sumardeng ka man sa lawasaw. Agam, naangaw at talaga tigasat. Saan ka day? Tapi nagtumpong na daador nga anak mo. Kan ni Binita nga anak ko. Kat? Ang mawan nagdumaan ita, kan tinapalabas. Ngamen, nuan niya ti parikot ko kan kaiday. Kastamat ti parikot ita ti anak ko iti anak mo. Ha? Timawid kan ka ti anak mo, Helen. Ay, nilakit din tigasat. Aya, tanaangaw no mamingsan. Ay, pumanaw kan isyong. Ad-addan ang madadaol ti oras ko kan ka. Saan na ka din akasuron, Helen? Agkapyata ko man. Tanarigat mait, nuuray data, kat agapa mait. Kababain no kasta. Suki, gumatang kayon. Gumatang kayon iti ikan. Suki, gumatang kayon iti ikan. Presko nga ikan. Gumatang kayon. Presko dagitoy lakok. Dito yan. Gumatang kayon. Hoy, Binita. Anyakat nga minti kasta alangamon. Tao may kalaang aglako diti tiyendaan. Ngam nakalablabaga na bibig mo. Kondi lipstick ka? Ha? Ni, saan ang lipstick ti naramat ko nanang? Lip gloss laang. Ha? Dan sakit di papapinta sa Binita. Isumot lagayam akanayon nga agimon ni Ador. Takastaka. Apay nga may kayo nanang? Gumatang kayo kadi iti lakok nga ikan? Ikan kayo iti discount? Ha? Sana ka gumatang. Sige, inakon. Ay, anya lakit din ti katugangak aya. Apay ka di akasta ti panagpampanunot da nga agina. Agpada da iti anak na iti panunot. Apay nga ta. Agsardeng kan ngaglako iti tsindahan, Binita. Total, umdas matimat-mat gadak apara kadata. Kasano nga isardeng ko ti panaglakok? Katawan mat masnup at trabahom. Adda no adda. Awan no awan. Basta, isardeng mo ti panaglakom. Kat dito'y kalatan balay. Ay naador, saan ka sumardeng nga aglako? Gapot agururno nga para iti masakbayan. No ay ayaten nak, Binita. Agtungpal ka iti kayat ko. No ay ayaten nakador, agtungpal ka iti kayat ko. Ah, no kasta. Di mo kayat ti agsardeng nga aglako? Saan a talaga? Ngamin, sayang matibasit a pwestok iti tiyendaan no ipasublat ko iti sabali. Isu nga oray anya ti ibagbagam ador, jak kayat ti agsardeng nga aglako. Mari Binita, mangilasin kan tuman iti tilapia 5 kilo. Ta oray umay kunto alayan iti pwestaw. Ta para ka dagiti bisita. Wen apay, agpa-birthday ka manan? Ay, wine. Birthday nga may ninton Sabadaw. Aya, kat happy birthday nga rod apare. Umay kayon to maawis kayo kini pare Ador. Agyaman ak pare. Bayam, ibagak to ka ni Ador nga imbitado kami iti birthday.
Wen, nakita ti pa nagsarita yo. Anay ko. Kaya't mo tadardarag tarupa mi titong pa, ha? Binita? Nakaragragsak kayo pa'y nagsasarita gani pari Ador. Talagang gayam nga awan na saya at nga aramid mo ah. Anay ko! Anay ko, nagpigsamatan. Di pa nang kugtar mo kaniyak, Binita. Kayat mo di flying cake, ha? Kayat mo? Sanan, Binita. Sanan! Abalayan, Helen. Babalin ka day, ada tayo latan ti agsasarita. Saan anasken nga ipantayo ije barangay? Kanakababaen? Datayo matla ti nakababaen. Binugbog jay anak mo ti anak ko. Isu adyak palabsan day to, isyong. Kasano? Ni Ador ti imo na anang dangran kini Binita. Ket saanin anak kaanos ni Binita, iso akinarati na ah. Karatista ngamin ni Binita, idi ka ubingan na ket. Ketjak ni namnama, nga impakat na iti asawa na. Ay, basta. Agsasarita tayong to ije barangay hall. Anya lakit din aya, Helen. Pagsasaritaan tayo kanida ito itinasayaan. Bakit kan lakaitan, Helen? Isu adat ako man timang bagbaga kadagiti anak ta. Sulbarin tayo daytoy, ada tayo laeng. Anya lakit din aya. Amirisem ka din no asino ti agbidbidot abalayan. Apay, adda ka din nakitam alalaki ni Binita. Kakanunungan mo ti anak mo, iti kanayo na panagimimon na. Ha? Helen, iwanwan ta kuma, dagiti anak ta, iti nasaya at apam magbaga. No adda madi nga aramid da, saan ta akonsintiyen? Hala, bagbagaam ni Ador nga anak mo, tabagbaga akmat ni Binita nga anak kao. Nauma akon ken kaador. Awan mat gayam serbim nga asawa. Manangimon ka lang arudan. Awan pa'y natalgad at trabahom. Sa dangran nakpay. Binita, di na ka di panawan ah. Nauma akon ken kaador. Sa anak anaragsak iti denam. Sobra ti babawik anak ikalay sa ken ka. Agbalbaliw akon, Binita. Basta di nakpanawan. Mano ataw na nagan-ano sak iti denam. Ngampulos nga awan nagbaliwam. Nasaysayat nga agsinatan. Taama nga nudyak mapuputan. Kat makugtarak tupay tatenged mo. Kat isupay apakatayam. O, di makabaso lakpay. Ha? Panawan ka na, Dor. Ngamin, awan serbim nga asawa. Nakasaksagit mo tanda ita nga imbagam. Gawan sirbik nga asawa, Binita. Karatsyan naklangan ah. Ngamti ibagam nga awan sirbik nga asawa. Ulitak, Ador. Awan serbim nga asawa. Anya laki din na ya. Nung amin si aasawa ka, ipakitam nga da serbim nga asawa. Ipatag kendong wag ti asawa. Ken liklikam mo, ti kinaman nangimon mo. Nang runa pa'y, tawan mo't ibidensyam. Anya laki din aya. Mala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasaritaan ni tibiyag, ngaintay pinauluan. Man nang himo, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insura ni Amor Julian.
isagsagot kadahayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag. Kay kasanungay Anita, paganakam ngay, agtungpal ka kadi iti kayak tinalaing akatugangam, adito'y latan balayo ti paganakam. Kwa, nanang. Ay sak titungpalo manakaw. Ijay kan ospital nga aganak. Nang runa ket first time mo pa'y nga aganak. Kwa, nanang. Di ko na ni katugang nga kababae. Di ka no pagbayad iti ospital, igatang kulaangan iti para iti ipasngay ko. Gatas, diaper, kanda dumapay. Ay sana mabalinti kasta. Imot kit di ti katugangam a babae Di na kayat ti tumulong iti gastos iti panaganak mo iti ospital. Nanang. Anya lakit dahin na di akatugangam ayatakirmag. Bayan nyo, nanang. Taamangan no agapa kayo manan. Ay sana mabalin nga iso ti matungpal. Siyak ti tungpalam, Anita. Ijay ospital ti paganakam. Saan adito'y balayaw. Dahil di akatugangam, James. Kunam lalasino akalaingan. Ibagbagak aditi balayulangan ti paganakan ti asawam. Tapno makatipid kayo iti gastos. Ngam kinundra na. Ijay kat ka no ospitalan. Apay, baknang kayo aya. Anya laki din aya ni nanang. Daitaman la ti diyo pag kinawatan niya gabalayan. Kanayon kayo nga agapa. Ay, jak namin kaya ti ugali ti katugangam. Naglastog, kunamlan baknang. Ha? Ha? Dito pa'y makagatang itinapintas adas ternapwe. Anya laki din aya. No anya man la ditan tinagturungan ti saritaan. Nagadungag baleng abalayan ko. Ngam isupay ba? Ha? Anya laki din aya. Husto, nanang. Di kay unget nga unget. Di kay ad-adda abo bakit. Anay ko. Nanang, nagsakitan ti tiyan ko. Aga nakaksan. Anita! Day, abay, Anita. Aga nakaksan. Anay ko. Anay ko. Ay, ipan ka ni di ospital. Ay, saan nga iti ospital ti paganakan na? Dito'y balay. Inak ayaban ni bakit sulang nga agpapanak. Ay, sana mabalain. Ijay ospital ti paganakan na. Di mo ipilan. Ay, dito'y balay no kunakmat. Minus gastos. Ijay ospital. Saan adito'y balay? Anay ko. Nagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Ay na. Ay na, ti apauk. Ay nag-count. Kasla ang hail. Ay naimbaglaangan ta babaay. Nanang, awan ka di pa ni James. Addan to day di intun madamdama. Nanang, ni katuga nga kababae. Ayan na. Saan ka di nga iso ti kadwam anang yung kanyak dito ospital? Nagawi din na. Kasta unay ako silap na kanyak. Nanang. Anita. Kayat ko at tinagan to'y anak mo. Kat ipasurot mo itinagan mo iti day di tatang mo. Ha? Pilar ti husto anagan ka. Kat Antonio mo day di tatang mo. Iso at tinagan ti anak mo. Kat Pilar Antonia. Aw, mayat! Nanang? Pilar Antonia tinagan ti anak mo. Nalawag ka diti bagakan ka, James. Ipasurot mo iti anak mo, tinagan me, kandidatang mo. Anselma, ti husto anagan ka, kat Lando, ti husto anagan ni tatang mo. Iso, apanaganam to, ti anak mo, iti Anselma Landa. O, ti napintas.
Sige, nanang. Kastanto ti bagag kini Anita. Ay, laglagi pam tinagan may, ha? Anselma Landa! Oh, nagpintas anagan! Malangaro din, nanang. Tainla ko na di ospital. Kasta ti kayat ni nanang ay panagan ta iti anak ta. Bakit? Anselma Landa. Naganda ka na o kinitatang. Ay, lakay, kasano itanday ta? Kat ko na ni nanang apilar Antonia, ti panagan ta ni baby. Ipasuro ta kano itinaganda iti day di tatang. Anya? Ay, anya laki tinaya. Talaga asipod pa'y saan niya kinkinawatan dananang kananang mo. Ay, sigurado nga agapad amanan, no kastoy laeng. Kastoy taramidin ta. Awan tong palin ta kadakwada, tapno awan te apa. Sige lakay, panaganan ta ni baby iti Anna James. Ipasuro ta ni tinagan ta. Ana James. Ay, wait. Mayat day ta anagan ti anak ta. Bakit? Ayos. No di ka kumangamin Kim Montra, di siya kumati na suraw. Nagalas tinagan na kayat mo nga ipanagan iti aputa. Napimpintas ti ipanagan ko kuma. Anya kumamot ti pintas tinagan mo. Katsika, napintas ka di ti ipanagan mo kuma, ha? Hostown! Hostown! Sumarding kayaw niya gabalayan! Makarengreng kayaw! Makauba kayaw! Day ta asawa ba? Isaw ti makauma. Sika ati makauma, ha? Sumarding kayaw! Makarengreng kayo at talaga! Awan ti aldaw adi kay agkinaawatan! Agpinpin na pilit kayo lata! Bagbagam ta asawam. Isaw ti makauma. Sika ati makauma. Agin lalaing ka ngamen. Kunamlan baknang ka. Sika ti agim babaknang. Sika ti... Sumarding kayaw! Sumarding kayaw! Sumarding kayaw! Bakit? At titisul daw. Igatang mo ni tigatas ni Bibe. Tako namat abasit ti madidinagan ka. Kaasimot ti anak ta. No basit ti madidinagan ka. Wan lakay, ipaawer ko ni baby kaninanang ko. Tainak to gumatang itigatas. Wan bakit? Ngam di kagbaybayag ah. Ta kababain mat kininanang mo. Wan lakay, sa anak unay nga agbayag. Makagatang aklakit di ti masapsapol tayo. Kan masapsapol ni baby. Agawit akmatla adagos. Agawid kan ansyang. Tasyak ti binilin ti anak ko apagawiran. Ay sikat ti agawit pilang. Tasyakon ti agawer. Amang ano di mo ammo ti agawer. Amang ano matukol ti tulang day taapok. Ay wano saan? Amang ano matnag mo pay. Ay amangan no sikat ti di na ammo ti agaw-awer. Ala, inkan! Adakar ba nga kiti apok ang agawer? Munto yan, tasyakon ti manguba. Yigmon tanay, nangdod ka. Di ka ngamin agdigdigos. Pweh! Ay, inaldawak nga digdigos. Sikati di agdigdigaws. Ha! Nakulbot ka lang arudan. Di ka pa'y agdigdigaws. Di ad-addan alumaad ka. Nya, di na kuyawan. Tamas nalalaad ka. Alam mo to yung taapok ang napintas ngay malakanyak. Siyak nga rod ti binilin ti anak ko ang mga wilkin ni baby. Agawin ka kitita siya kung ti agawer. Mutuyan taapok, mutuyan na, mutuyan! Ay, Saus! Ay! Di mo agawan ni baby, ah! Ha? Nay, kita man, nagsangitan, nalukag ti panaturog na! Ha? Rumor ka nga minang! Ne. Anya tar aramidin niya, nanang. Ay, nanay, ay, huston baby, maturog kan apaok.
Hay, agiyam anak. Nakaturog manaon. Apa kayo kaday nga gabalayan? Day tanto mat katugangam nga agin lalaeng. Kunam lalasinaw. Apay pailang amin nga iso pa'y tinagbali na katugangam. Na. Nagsao kamot ansyang. Apay siya. Kaya't kamot ayang nga balayan. Ha! Excuse me. Taro pamot ah. Ha? Nalalad ka pa ya. Napudaw ka laang. Ngam saan ka napintas ansyang. Ngam siya. Sexy ak. Kan uray sa anak anapudaw. Tanapintasa. Iso nga rod anapintas ni Anita nga anak kaw. Napintas taropam. Ay, Stone, sumartin kayon. Ala, yag yun ni Bibay. Tasyak ti manguba, nanang pilang. Tajay kayo ruwar nga agrikyar. Ay, makauma kayo. At niyang atano orno senyo adwa ti bagbagiyaw. Daytoy kumamot mayat tilinangin nyo Tapno naragsak tayaw. Nipilang atin kabagbagaan. Sana siyak. Tano kas tayo laeng agabalayan. Akanayon kayong agrikyar. Da kayo matlaeng tinakababain. Kababain ti kanayon nyo panagrikyar nga agabalayan. Ibagam day taken nipilang. Sana siyak ti pangibagam. Tasyak. Husto laang ti aramid kaw. Mom James, Jack magustuhan ni Anita aparakan ka. Iso nga isinam lang Anya laki din ayana nang. Agpampanunot kayo kaday. Basta isinam mo ni Anita. Ado dita ti mabalin mo nga asawan. Anya laki din ayana nang. Pag sinain na kami ti asawak, gapulang iti ginurayaw nga gabalayan. Basta isinamon, tasaan matla na saya ti aramid ti asawam. Awan made nga aramid ti asawak, nanang. Da kayo nga gabalayan ti madi ti aramid na. Ita, no kayat yu tagpinnatay, saan da kami nga iraman? Makaammo kayo iti biyagyaw. No gasta, sukiran na? Di mo isina ni Anita? Saan, nanang? Di uray di kayo makitkita nga inak. No kasta ti ibalakad yu kanyak. Dadaulan nyo kayo din ti pamilya. Anya kayo klase nga inak? Saan ang mabaliti kaya tiyo ang mapasamak, nanang? No kagura yun ni katugangak a babae, di yu iraman ati asawak. Pag sinaanda kami kit din? Ay, saan matla ang maibagay kan ka ni James na napintas ka? Gusto nanang, ay anya lakit din aya. Ay basta, agsina kayo. Mangsapul kay tibak nang apakiasawaan. Ay nananang, sumardeng kayong. Tauri anya ti ibagbagayo. Saan kami ngagsina iti asawak? Tada kami agasawa, naragsak kami. Saan kami akas kada kayong agabalayan? Aday tala agap apat ang moyo. Kasla di kay babakot. Lakay, pabunyagan ta ni baby. Adamot din nakasagana agastusan ta. Uray simple lang ang selebrasyon ati angayan tayo. Ay katuwan apa kahit. Adamat gastusin ta. Iso sige Uray talo lang ang aparis ti alaan ta aninang kaninong. O sige, asikaswan ta nga raw, ti pabunyag ta nakta. Lula ang aparis ti alain nyo aninang kaninong ti anak yaw. Uray sa nga pulo kumaaparis adon sa unay nanang. Korang pa'y dita sa nga pulo aparis
20 kumaa. Nagadumot una yan, nanang. Ay nasyak titong palanyaw. Alaan nyo na giti konsihal aninang, kaninang, agramanda vice mayor, kan mayor. Alaan nyo ida, kasigurado. Dakal ti itid da kwarta para di ta ubeng. Numang tadda iti sagsasangaribaw o di dakal a kwarta na itan. Anya? Oh, kastoy na, kita nyo, oh. Sangaribaw, Sangaribaw times 20. Oh, manaw. Equals 20,000. Oh, didakkel da ita. Umdasen tay talo apares, nanang. Ay saan? Uray sa nga pulo la aparais. Taayaban nyo ni Miling abalikbayan nga agninang. Di mo ipilit ti kayat mau pilang. Anya ngay matiam mo, iti kastoy amanang. Ay, agpin napilit kayo kadimanan? Da kami, kinanita ti matungpal. Di kay makibiyangan. Nagulo lang. Makarangrang kayo nga agabalayan. Nasakit tilapayag, may kata kayo. Ni katuga nga ma. Tangay kasta kayo mat adwa ababakit. Nasaysaya at langan, no di kay makibiyang. Kung nasaysaya at langan, no di kay dumaray iti pabunyag ti apuyaw. Ha? Anya? Husto ni James, saan kayon adumaray? Taamangan no day talang agpinpin na piliti kukwaan nyo ijay, kat mangibabain kayo lang. Apay nga yakas jay, tinakuna ni James lakay. Sana kanon adumar ay itibunyag ti aputa. Kahit nagsaya at launay no di kay dumaray. Kasla tong panay ta kanyak lakay. Unay laki dinaya. Nagkuna nga may nakanayon kayo nga agsubang kinabalayan pilang. Agsarita kayo man anaimbag. Kahit agpinakawan kayon. Babakit kayo lang awan nakim na. Agin lalaing tumot kami di pilang. Ay sumardeng ka. Agpada kayo lang agin lalaing. Awan kat babay nyo Mangbabay kayo. Imaya, kabalayan. Taumayak makipistukan ka, abalayan pilang. Ha? Ay, inawagan nakpayon iti abalayan. Aywan, abalayan. Naamiris kaw, adata adwa, ti ayan ti bindawt. Kat numabaleng, akapiatan Ay, sige Tauray siya, nakaamirisak meten. Agin inayat dagiti anak ta. Iso asaan arumbeng adadaulen ta ti pamilyada. Kat gapo ta may kamakipisto kanyak. Di sige, pistan abalayan. Ewan, abalayan, akapiatan. Sorry for everything, abalayan. Sorry for everything, mat, abalayan. Ay, arakopan ka man kit di abalayan. Ay na. Ay. Anya laki dinaya. Di agabalayan. Isuda ti mangiwanwan kadagiti anak da. Saan kit nga isuda ti agbalin na parikaut kadagiti anak da. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Pisto! Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag. Bakit? Nakapalis ka man. At ka di papanam. Nadamag ko ngamin asim mang petgaya man tigayam ko anag na iti balasiw taaw iti naunday a panawon. Ket inton agawid dumagasak ton ijay palengke lakay. Kasta ka di bakit? Alangarod Ay ngam na Tay kanayon ko nga ibilbilin kan ka Likli ka mun tay sakit mo. Ay na, di nakman isuro si kadar mo. Bigbigatin nakman nga tan. Palpalagipan ka laeng di na bakit. Mala, in ka nga roda. Ngam na agan nat kawan.
Dagsapa kamot arin mo, Ardina. Papanam, balasang ko. Inak man makisarabo itigayom ko ang naggapo ije abroad, nana. Kalpasan na, mapanak to pa yan ije palingki. Ta sigurado nga ikanak lakit di iti kwarta da ije a friend ko. Ha? Imbag man, taadagayam mo ang nagapo ijay abroad. Awang gayam, di mo't na kunam amapan ka pa ijay palengke. Mabalin ka di ti agpawit, balasang ko. Ha? Sure, nana. Uray ka na yun kayo nga agpaw itunggal rumwara. Mayat lata. Mayat lang unay. Ay na, agyaman akno kasta. Mabait lang nga rod. Tamapan ko alaan ti igatang mo, iti ipawit ko amasida. Take your time, Nana Veron. I'll be waiting. Tatang, mabisina kon. Awan pa'y ka din ni Nanang. Aguray kalabitan anak ko. Tadanda ni maluton to'y si Daimta. Ken, anya kumangay no awan pa'y ninanang mo. Kahit saan namat nga intugot na gito'y kaldero kas kada kaserola. Apay, kusina ayan ni nanang mo. Anya kay matan, tatang. Damdamagak laang mat. Ngam kumpormi matan di sungsumbat yaw. Si Kamet Carmina. Saan mo talaga ang muti maangaw anya anak ko? Kun naklaing day jay. Anya ka kadi. Mala, agi na nakakit din tanay. Malutluton ti si Dain. Mangantanton adagos no maluto day toy anak ko. Ay, aldaw manang. Anong tinao dito palingkay? Ay, agkita man iti mapalingkwa tulungan ka na iti ginatgatang na. Isupay ba, may nayon, tingkam-kam. Ha? May manang di na ti masama ka. Nagado ti kargana. Ay, ma. Manang di na. Ang mga nukat mo tulungan ka kadag iti awit mo. Ay, bakas asupaw. Ha? Ay, anya kamatin po tutoy. Si kamagayam. Nya kamot yung manang di na. Apay, agrup-rupak ayam. Abakas, that hurts you na. Ah? Ay na, pasensyakan Si kamang amin, mangkigkigtut ka. Oh, apay nga ka dito yung bututoy. Di mo ko naan nagtrabaho ka dito yung palingkay. Ay, kawang mo'y dagis naman, di na. Way, tultulungan, dagiti ado ti pinalingki na. Ganun manutitid da kanya kay, may alatan na. At least, adayin kamkaw. Mayat man ta napanunot mo dayta. Maalaman nga raw, pakibagkat man nga rod dagito yung pinalingkay. Tani, madagsiнаnak launa yun. Sapay nagadayo dito iti paradahan ti tricycle. Sana bale, taikan kanto iti tangdan mo, bututoy. Ay na, agyaman naman na. Aligla daw. Nana Brown! Adto yung diyang pagatang yaw. Nana, adda kayo ka diti tabalayaw. Ay na, pasensyakan ha. Madama ngamin nga agkupkupinak iti linabaak. Naghatang mo ka di amin, balasan ko. Una na. Oh, atoy. 2 kilo a karnit baka, 2 kilo a karnit manok, may 1 kilo a karnit baboy. Talusupot apang pakbat. Ay na, agyamanak adi na, balasan ko. Mala, kukwa mo no ada ti Baryana. Pagpasahin mo ten no ada papanam. Ah? Ay, wala nana. Uray ka na yun. Darmo, adda akaw. Nay, nasaya at matadakan bakit? Gumusta mo dyan nakisarabuan bakit? Ah, ay na. Nasaya at magtlakay. Ay na, nagado ti impasarabo na kanyak ko naman. Adda ka perfume, lipstick, lotion, sabon, dilata, chocolates, kandulyar. Asus, Ay na, bak nang atalaga day di agayim ka. mayat ano kasta bakit? Kahit nakapalengke ka nga rod. Ay katuan na. Napan ko biit impasukat jay dolyar. Kalpasan na, napana kon ijay palengkay. Ayun gayam, nangal daw kayo kadain. Ayan nga ni Carmina. Nalpas kamin bakit? Mabisin ngamin unay di anak ta. Katapaman analpas, napan adagos iti karoba. Ang mumatayin,
Ado ti kay ayam na. Iso asaan ang maibalbalay ni Carmina. Oy, Tata Naldong, amok ti sindayo. Ha? Kasanumat nga amaw, neneng. Tamakitak ngamin day tagrin di tangipon nyo. Na- Apay, saan kay ka di nga agsidsida iti karne, tata? Pasig ka di bulbulong ti sidsidaan nyo. Ha? Amom, neneng. Na may mayat anat natang disidaan tayaw. Ngamiti karne. Malaksid ana imas, healthy pie. Apay, saan ka kadegag sidsida itinatang, neneng? Saan, tata? Kanayon to pa'y akarne ti sidaan mi. Kinapudno na. Saan laang amay may sa aputahe ti sidsidaan mi. Kasla kumaitay. Talo klase ti sindami. Adda ka rita a fried chicken. Lauya. Kan adobo a karne. Ah, Saan kami nga agsidsida iti bulbulong? Ew! Ure awan tinangmangan, no awan tinaimas amasida, tata. aniya. Imububingan pa laang tayo. Ay gam ay sauce. Ada pang pangasnan. Ay apo aya. Nay, dumaya mo kamat kabsat. Apay, adda ka di parikot? Ay, kuha kapsat. Amaw, adaman pang pangas jay kakaisuna nga anak dadi na kendarmaw. Jay Carmina tinagan na. Agasam, tapasig ka no akarne iti sidsadaan da. Sana pa'y ko na. Nauray awan ka no timangbangan. No natang ti sidaan na. Ado siguro ti kwartada nga igatang da iti karne. Di na ba kay? In ka man iti palingke. Tagumatang ka iti na ima sa masida. Kas kumaitian niya, lakay. Ay mantahong bakit? Nabayagan ka. Ajak nakaraman iti kasjay. Ha? Ala, yig mo nga rin te igatang ka, lakay. Tama pa na ko. Sa paakon, tapno fresh ti magatang ko at tahong. Alas 7 pa ilaang itibigat. Mapana kong iti palingke. May mayat matla ti masapa amapan iti palingke. Tapres ko ti magatang. Hay, kuma, adamanan sumangbay agrasya itang agsawa. Ha? Ni matatanaldong ti masabat ka. Nay, adan sa papanam, di na balasan ka. Ha? Ay, kasta nga rin tata. Mapanak iti palingke. Da kayo ngay tata, papanan nyo. Kinapudno na, mapanak kumamit kumatang iti masida. Ay, mapan ka mo lagayam iti palengke. Agpawitaklasan abalasan ka. No, adapan nakabalin na. Ay, katun na tata. Sige tata, mabalin lata. Oh, anya ka diti pagatang yaw. Ay, tay kumaliyem po balasan ka. 5 kilaw. Kantalo kilo asa ka ti manaw. Day manaw awagan da iti Adidas. Aw, naibalasan ka. At iti igatang mau. Kenay, agyamanak manenway. Ay na, awan problema tata. Di oray man kat kanayon kayo nga agpaw ay. Ne, apay da kita nakadado a karne, bakit? Di mo kunain. Aliwat mo. Imbes nga agsao-sao ka dita, yawatan naklatan iti plato, takisayak da ito liempo kun Adidas nga impagatang ni Tata Naldong. Darasam. Anya? Ay sus, bakit? Isardeng mo ka din day tangar aramidam. Inton kuan, maamuan dati kas tanga style mo. Abay, saan ka kadi ay amabain? Ay na, nagadukot sa umom. Siyak man laang ti mangala. Ala, agpaigid ka man. Di mo amo ti dumiskarte iti panagbiag. Bakit? Saan apa nang diskarte ti kasta, tapanang loko iti pada at tao day ta? Isardeng mo kumamutan ati kasta,
Amangan no pagbabawyam tula ang itiudi na bakay. Oho, kasta ti bagbagam kat agsida kang tumulaan. Ah. Style mo mat, darmo, bulaw. Ha? Ay, kapsat Veron. Awan ka diti madmadlaw mo. No kasta nga agpawit ka kinidi nasa jepaling kay. Aha. Kwa, kaslawan mat kabsat. Apay aya? Ay, kuha na main. Idi nagpawit akin kuha na. Kurang-kurang madyakan ni aginatang na. Anyam, jakpay kami nakasarita. Iso ajakpay siguradaw. Nasaysaya at matlaang no kasaritam iti personal. Iti kasta, malawlawagan ti amin. Narigat mat no basta agpabasol kay latan. Damagam kan kwa na impag. No apay ako rang jay karne nga impagatang mo. Nanang, kaya't kuman mo tinalinta ang mais. Nakitak namin jay kay ayam ko amang mangan iti mais. At dapat ti burger na Kaya't kuman kumamot ti kasday nanang. Ay, agtal na ka man si Kakarmina. Sumrumang nga tanti kinaman nagapal mo. Alamat din nanang. Please. Kaya't kumo tinalinta ang mais. Agtal na ka kunanay. Kaya mo, takudutan ka. Di na. Anya ka di tayo. Apay abugbog kawam ti anak ta. Carmina anak, apay. Anya ka diti pagkaskastam. Kaya't ko tinalinta ang mais, tatang. Ngam saan nakmat akayat nga igatangan ni nanang. Kasano ko mga igatangan ka, kat ijay pa'y palingki ti paggatangan itinaling tamais. Ay buwisit ki di day tamais. Ay si Kakarmina, teenager kan, ngamkas ka pa'y lalima ti tawon nang agpampanunaw. Malaos to daytan. Malaikan ka iti kwarta bagay. Tain ka gumatang iti mais. Tay saan pa'y analuto ti gatangam Tasyakton ti manglingta. Gumatang kan tumatan iti sidaan tayo a karnet baka. Tay para imbaligtad Mala bakit? Inkan. Nagatang kun tay pagmurmuryutan ni Carmina ang mais. Kastamot tay 3 kilo adipig asaba apagatang ni Manang Tana. Ay, kisayak tuman na ito mangiprito aktuman kita. Manwit dita meat section. Tagatamot jay karni ti baka apagatang ni lakay ko. Kan kastamot tan ti ikan. Karnit manok, kan karnit baboy, apagatang matdanana viron, kan tatanal daw. Ay sus, agumaak manan iti karon. Ayun, at ako'y merienda ko nga impagatang ni Sulay. Para kano iti anak na. Kisayak tuman da jayon. Kanapyalain apang ramanan mat ani Carmina. Ay, nagmayat talaga ti kasto. Tangdanan daklang arudo. Kisayak pa'y dagito'y pagatang da. Oh, saan ka pa? Kay di na lang yan. Nay, si kamat kapsat Veron. Papanam kat nay ting hatal daw. Inak man di tabalay da dina. Agasam, kinilok na gito impagatang ko. Kat naambak akurang-kurang magayam. Aniya. Ay, kenoy jamat ti papanak. Mala agkuyugtan amapan kapsat. Dina! Dina! Luktan da ito daw, tagsasarita tayo. Nay, da kayo matgayam na Veron. Tatanang tong, anya ka diti maipaimi ka da kayo. Ay na, ayan tay na switik nga asawam darmaw. Parwarman, tagre rin ni sot tayo. Ha? Apa yung tata? At da ka di basol ni Dina ka da kayo? Kasano? Kurang-kurang taginatang nasidaan may. Namok na kumaakas tati ugali na.
Jakla ko man nagpagpagatang kang kuanan. Hoy, nanabron, tantanang man mo ti panagsasaw. Kanyat panagkunkunam kanyak, sweetie? Ha, tapno amuyaw. Nanabiraon kan tatanal daw. Ado ti kwartaming da kayo. Iso asaanan amasapol nga agswiti kakpay. Tapno lang makaraman kami iti naimas. Baba inyo. Ne. Da kayo lang arudan, tinagkid daw iti pabor. Da kay pa'y tinatangsay. Ala, pumanaw kayo dito yan. Manang Dinang! Manang Dinang! Ay, bakit anal alas? Ha? Anya kamutin pututoy. Kanayon naklakig kitutin. Apay aya. Ay, sorry Manang. Kuha nga may. At ako may pawit ko kada nanang no mabalin na. Agawit kayo kaday. Ah. Ay, kat mabalin lata. Sige, yag mo nga rudin tani. Aldawon, agluto akpay nga men. Dahita, Manang. Karni dahita. Nagtataba. Pakipagamtaw ka ni nanang. Ay, sos, mudtoy nga rudin. Sige, tayo na kaw. Na, nabso na mailatan kayo. Hindi na pwede nang mo. Di magbaga man. Una mo dati. Ay, tawaga man lang ni nanang ay. Nagbanglo matalot-luto naman bakit? Sitsaron sa mo dayta. Wala kay. Naglaing at talaga at dumiskarte to asawa. Ah, Ala, ayabamon ni Carmina, tamangan tayo. Adumanan aklas ay to'y sidaan tayo. Hello nanang. Naalayo ka di Jim. Pawit ko ka ni Manang Dina. Tay ka di tabtabang ay bugbog kao, akanan ito'y baboy mau. Ay wuna nakaw, naalakaon. May na inya gitay. Agam nagpasya mo day jay. Kunak man no 5 kilaw tay impadawat day tatindera di tapalingkay. Kasla tal-talo kilo laang mo day jay anakaw. Ha? Ay, kano 5 kilo na yan nanang. Sige, nagawid ang malangay. Itun malang. Lakay! Lakay! Nagsakit ti tiyan ko. Ay na, Jackson, mas maalam ti sakit na. Anay, anay. ay na, uray siya bakit? Maulawak sa apay kiting. Ay na, kasano na ito yan? Ay, Carmina! Ayan mau! Umay ka man dito yan akaw! Nanang! Tatang! Anay ko! Nagsakit una na ito tiyan ko! Anay! Kakayan! Karuba! Tulungan na kami! Pang-aasiyaw! Ipanda kami kumay sa ospital! Anay ko! Nakapuot kayo magaya ng Manang Dina. Manong Darmaw. Ang ni Carmina, unconscious pa ilaan. Kaputi pa nakapuison na. Ay na, imbag lakit din tayo may kayo. Dadaal mo't gayam jay karne, ngayon sitsaron mo, di nabalasan ko. Imbag nga raw, tanay-tanay na kayo adagos dito ospital. Tano saan ang mga nunatay kayaon? Di nagto mga mindang-dang ganit agsasawa pa ilaan. Manang Dina. Kini pabugbog ko kumakanan dagi babay ko na jay. Tadadahil ka, ngaron dagi jay. Agsasawak pa ilang amin, kirinabso mo mga dagos, at saka pimanaw, mana. Di na bakit? Agserbi mo siguro nga adalkin ka dayto eh. Kat sapay lang kuma, taisardang munti pa nagtingi-tingim ka dagiti ipagpagatang dakin ka bakit? Ay na, wala kay. Saan kuntun ngol ulitan? Kat pakawanan da ko manana veraon. Tatanal daw kan bututoy. Ikari, kagbalbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at makasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.
insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.